Arning samai birta kalang rapet do anarar kan smi aprang sinil hin pens kardom lang pazriklo kardom non arning samai birta ke than pon jibang nili jidgramsa lasi non birta thepi lang panisina Lower Amri Terang nokor lapan ki cara RB arong atwar contractor Daniel Motrong ki claim pona sai ki oi buthak ra tumpen ningkang samsi chpaklang bon Golaghat district angkang sub jury thelong sami Karbi ratum ong tungatum hanpar buga cha jordun Kiruni bormaji khulalong ihu matrak pen bat ehir tangrak pen gitong ajok bangni tum ehiring tangrak pen ari bisu Non birda puthot angton pen langpani sinan Nizang Karbing long lakhai hini Amri MSC consensi ke parlopon Lower Amri Tara Nokor lapen ki Chala Rambi arong ratum phant ke cheleng ator mesen nang jipu Karbing long Tamas Council CM Dr. Tram Ronghang Local MSC Mati EM di opsing maslai tumpen bori ponsi Local Area Development Afan Scheme pen tangkal lak phopanong pipon lo KASTCM Dr. Tram Ronghang lapen ke Local MC Mati EM di isling maslai tumpen semi rat tum phant aning ki me pen matha pon thegapot to warki pipon thegapot labang so habar rat tumpen semi alang li tum phan ka churu pajur pon lo Bon semi labang so to warki claim pont mate a contractor Daniel Motrong lapen ke asai klang dun amhuri tumpen semi amethang jungjung apok phan ke matha lok ajok pen si labang so to work on si ki claim por ke pa me ponang jima labang so teng pen kali det lo Labang so tuwar ka salam bam mahud pen semi rada tum pen semi tuwar bang ajam ki bathi muchot lapan ki tuwar ka salam ka mi muchot jia phanta batai chuning ridun lo bonta contractor abang semi tangka mekedo jok pen si labang sut rat tum ka chuning ridun bang ki arjudet alang li aning hangling si chuklem pon throng lo no labang so tuwar along semi rabis ki thok semi arlong ki thu ki thok pon rong lapon chot kalil si rabis ki thok kang ar pi ka jok pen si ratum malom sovet ka cheleng semi longlia ta nangklang thulab lo lasi jongsi Karbing Tamas Council tumpen ke bor ipont a contractor tumpan la pusan asai ki claim poipon rong le potang ti rat tumpen smi kunal pen si alang li tumpenta sarkar tumpan aning chi thedu po lasi Karbing Tamas Council EM di opsing maslai sami lahai bang ka chalang duna kenang sot lo vut ke chhanga phan sila pusan asai ki oya ki claim rong putang ti rat tum sami non ka chiri bon sarkar tumpan ki aning ge thia videt pu amri havar along penang ana contractor tum bangki asai claim pa memesi photo chiklik si bil chulai phansi sai claim rong titi lasi amri havar rat tum bangki kilu kelom lapen ki dukela ka supinak lasi local MC mati EM di opsing maslai sami lahaya puthak bangki chilang dun pa menang jipusi harak hawar ke du rat tum ben chuning ripon amri pen hamari bongrum Karbi long ri birta kang la jitu tok birum su atowar pen terang nokor atowar dampru pen tak terang nokor rong an 1 kilometer gran sevel thogi kusi Dr. Tuliram rong hang alang lihin pen tapang tapon alang li ning ke mi pen se la su atowar phan lakpho pusikar hilom sta hal alang tum ko an ne a amount mang ke ne tum chini don de details tame alang ka jong ge lakpho pu Potista na kontrak tum kithan mang ke man inut than lo lak thomna man than lo ave work order ta ave pusta me work order ke tui ta hai ate ma ye ma chengkin ko ma continue la ye ma bang pu bang ke work order ke du puse tame la dak la contractor mang ke work order ta ave la pena tuar ako la drain hut chok se gran sel chok se ta ta chok tame atwar bang pathi dung asante la ta chok ye pollution ka atwar bang aprang kon ma kithi lapan mati ka kunon drain hulol drain along le thak buila ko atwar bang bich mu chok lasi laso atwar bang an ka pa mesen je pan lang tum bor ipon pusunte ando se rat pen he jumi ta long ki rat pen akang honda long tun je long pon je lang le tin sta patho bali thiri Kalau kilo kat buah bro, Hah? Kau kiba upor kiba pelabur lagi seletu. Karbi tumta juror cholang biha be parha chungdun si paprang dun bom tanglo Karbing long angkang long chot kalisi Karbing long pens ka preka district long sami hanpar bu chu joratum do bom tanglo lason si kolaghat district ke parlopont boka ghat mati sub jury ei thelong sami kyong dum Karbi tum englong arlok a hanpar bu chu joratum du
long arlok pen han parbu churi dam pen si ghari motor churi za pen si sab juri hi thelong man si han te jordan bomlo ahut pen ki han kenang sai ta dolo la pen ahut pen ki han parbu ke nam bangka bi pin pen la pu mat si angton mat hem ke chepon nang lun ti ta dolo bon se me sai jok ji ane om ke cholong ji phan bang ki la pu sona sai se mi chuklem du nang kok di ti lu pu si han parbu ke chu jordan karbiara tum pen chan pon ren ti te nang ping ma on kalang ma te bang an lo na tum gari kiri yap son ma kwan an dor lo na tum la an chipaduk pen an khelo bang ke sia ke de kalang ma nali tum pene awar sai pu sarpi mardom han awar sai thang ta besil hai choklem dole de kalang de kalang ma kalang ma gari se ri yap laga अच्छा अंतर आले तुम लसन पिने ने सारपे मारटो फानो लमसन उरुना दोय तो जब काटो पुहाला लसन लोगन दे मा लहाय पेंसिन ना तुम फान के ने किचुआ जुन पेठे त लगो चलो ल दे ना तो अन का होरा पेन फा तार जुलंग लो तो चलो लो नांग पिक पिक वो तुम को ना पेन लो ला सो हान पिने ना जोड़ लोगे Tunggu malasi dalam malasi kan. Ningkan dah son mak. Lapulo la nang bidun ceng mana ningkan liu pening penan. La pensi somar per heta pacha lo pachari lu. La hai pensi la hamar jor pol la hai pensi somar tai school pachari. Ente nang tunggu wan ke ni ke pagari ki kona na pensi wan lo. Lapulo thak na telu la dan ora dikuso la metang ro. Lapulo konten. Nang oma. Hello nang. Tapen ke nang lap ji. Tapen ke Jepon thulu. Choro nang limen ke? Ren di. Nizang Karbi long Khiruni police station ke parlopon angkang bormati khola long kedam tang threini phai hini ani ajopor phai truck sira minute sangke ba pormalom ihuma truck UP 8580 5647 pen ihum abat AS01P 528 ahiring tangrak pen ke stong ajak banghni atum ahiring tangrak pen aring hu kisu Khiruni pen juri kendeng ka cheleng thor outdoor ka salam bombs ANPL's Arupam Sorma Private Limited company attract ultra vitamin keroi pon mahursi bor machi khola long bai pen chitong lerlo areng hu kesu atum sumir marak lapan ki niras marak posi pangthek ponlo Khiruni police station salong kedu rekom sa ki atum pen tong se kot pen adimak long an pali dunsi areng hu kesu atum phans Khiruni model hospital along an ponsi silang pon bomlo Abirta kiridun bom mahud an bangki afran kidam bang abelang lapens ni rekom sa ki atum pen spreading ponsi siron teng pen spreading pon long lo Pinya Abirta ki lan sikang ton puniglo las domi thak me kardong